Haka sengi bepra ke dorbar mang tingka jong yung dorbar tauan ke jela, haka ar penyotrik rempang arja ar pusa unong tauan ke United Democratic Party nanong po ubak Meral Bonds im ula wanra da ke 0 hour notice. Halor ke jings ir mensim ki nong song snong kaput ke jela Meghalaya, nomor ke jing tak poster ke kunhun San Milito Sanatan Samaj persya iki skul Kristan hatan Marmaiñ. Haba jubab ya kene menteri rangba ke jela ukon rat kes sang mau lakular ya ke jingsngan ba ke jiya dai ki patba hagite ki jaka khapun da ka pen pau ba udon bet na kapor syakapor ke jiya kran bat menteri rangba ke Assam uhimanta biswa sarma ban wanra ya ke songsuk songsngan. Haba ngam jelio halor kene da ka ba yo ban ya kran ba ki nong song snong ka than Marmaiñ lingba ka phone ha ka ba ki le thu ba kum ki kmi ki kpa ki la ajing tep syaki bor penyat skul ba don ki Riew Niam ki ba la batha ban weng ya ka durmot u Jisu Christ bala penyeng hakmat ke skul Sacred Heart Secondary School bat Maham balada weng hadin bala yo jing tho kin sawan ban penpra. The group did not come to me. To parents I came to know. Parents. That they are telling me that they will give one letter. They have a meeting in one village, and in the village meeting they decided that they will give one letter for me to remove Jesus statue, and if I am not removing, they will remove. So shall I give to the parent one who talked to me? That's good. Because today the police are here from Nong police station. So that I called that one who given that message to me. I called the parent. The parent is here with the police and all now. So they are talking each other. So yesterday when I got the first information, I informed SP. Okay. SP and the MLA both I informed them. Syuk laong ki suba bakal don ke jingalang jongki kenhun sit Niam haka arpusan tarik rempang arja arpusau haka snong pitakok ke bahap ha Assam bat haka te ke jingalang lawan ben don lang ru daki dekot no yalam jongkoi ka seng ke ban Shillong. Laong baka jingalang kalarai ban Sha ban bo iki dak kisin tenrai lani ki traditional symbol jongki khasi ne karbi haki yeng mani niki skul Kristan kumjuru iki jaka pule ban Sha ru ban bo iki durblai Kristan bat lada le ekata kinwan ban penpra. Laya thuru bahaga jingalang Kim Shah ya ki balong Kristan ni ki weipat henry tangi ki Riew Hindu bat ki badang bat Niam tenrai na ki judgment Riew khasi bat karbi la pentep ru bala seng ya ka wei ka kenhon ka bala tip kum ka karbi Traditional Association Assam and Meghalaya. Itu kedai kejingga po Assam sar ka reflect maksudnya kapur dia kemar gitu ki berujung teng-teng ki bisu boundary mo kana ka Meghalaya ka Assam. Sen balai ka information registry bun baki bunda kadang gajing tak poster po Assam ke kadang roga kita kini giseng di banane na Meghalaya ro kita ti giba support itu ti gitu gi simulai waladat waladan meeting yang da po 5 kita mau tu kita kop dengan badan berpersya ke skul kuliah mo itu meeting from the one kibru na Shillong ke rai jengi ke longba itu ki ding mene ki bapendan kam traditional symbol yang sapan pra nata ki school ki badan ke mega statue kem sa weng kata ke negara jumki yang batin sa issue notice padangin kongo ya ka notice jumki kemut yang tenuan da bor ban penpai pentra kata ke karai ke baki mana